Nikad to ne napisah, ne pomenuh, s početka u strahu da budem pogrešno shvaćena, a kasnije jer sam željela da zaboravim te nesrećne dane. S obzirom da ni danas ne mogu da izbacim iz glave te crne dane, kojima nisam vidjela da će ikad svetlo da se nazire, odlučih da vam napišem kako ste tad spasili ne možda jedan život, nego 4 života, jednu kompletnu porodicu. Tog aprila, ne znam koja neprospavana noć za redom, bila sam odlučna da sebi uradim ono najgore, na šta čovjek može da pomisli kada je u situaciji u kojoj ne vidi izlaz. Tog dana uđoste na vrata našeg malog iznajmljenog stana i niste rekli dobar dan, nego, mili moji, došao sam da vidim kako mogu da vam pomognem. Bez najave, bez poziva, slučajno ste naišli u apoteci i čuli krike supruga koji je zapomagao u sebi sa kremom, koja će devojčici, koju tada niste ni znali, pomoći da riješi rana oko njene stome. Onako, s ruksakom, a ja puno nepoverenja, izgubljene volje za životom, rekoste tada, hajde sad da vidimo šta imaš na stomaku. Pustila sam. Nisam pitala ni jesu li oprane ruke, ni hoćete li nešto popiti. U svom ponoru od života bila sam izgubljena i nisam marila ni za čim. Pa ni prijatnom dobrodošlicom čovjeku koji je tu da pomogne. Ja to tada nisam vidjela. Čekala sam samo da dođe moj sudnji dan. Preko noći je Nađa ustala. Sljedeći dan trčkarala po kući, igrala se sa bratom ježa koja mu je stezala srce. Polako je popustila. Osjetila sam, evo ga, svetlo dolazi. Popili ste tad jednu snogu, rekli, idem, čeka me jedna pacijentkinja koja je izgubljena. Od juče ima stomu, ko zna šta može pomisliti sebi da uradi, ne znajući da ja već dugo imam te iste misli. Misli ste odneli preko noći. Došli ste nakon 2 dana sa velikom kartonskom kutijom, punom stvari za koje nisam znala niti da postoje, a ni čemu služe. Rekli ste, dolazim svaki dan, svaku noć, dokle god rane ne zarastu, a srce zacijeli brzo. Niste tad zacijelili samo Nađinu ranu na stomačiću punom ožiljaka, uspjeli ste da zaraste jedna puno veća rana koja je razdirala moju nemoćnu dušu. Od tada niste čika Dragan, nego familija, naš Dragan, a znam da nismo jedini. Mnogo je takvi kojima niste gospodin Trivan, nego samo član porodice. Sretni smo mi koji vas imamo i 2 života da živite, malo je za sve šta ste uradili za par godina. Svi sveci neka vas čuvaju i prate na svakom koraku. Hvala što nikad nisam osjetila da nešto sam dužna, što je svaki put na moje pitanje šta smo dužni bilo jedna s nogu i moram dalje. Hvala za sva naša familija.